ha kabakado rai une upadar buun penyasana bat kaseng BJP kane ke jingrai june upadar am tamushu rai tanak ketien henrai men ka arterik ubnai Oktober usnam arajar arpulai une upadar ula join sendan syakaseng BJP kakirteng june upadar latip kumta ufada Koreakus matam Neu padar ubalai nyausan senam karta udai na ketika yang mane Sairo Malabar Church budai kemi artat ya ketika ideally diocese kabadan hapo ketika jela kerela hadin bagai yang mane kalatip kalabna ya ketika kubar kendit hadin bau neu padar ula penyasona berkaseng BJP ka yang mane kalasosi ketang halor ketika rai jong neu padar bat umbanse ke yemane ka haban suspend na yone upadar namar ba une upadar ulopen ken yaki kendon jang ka yemane ha ka baka kendon jang ka yemane ka ang ba nono upadar umbet ban join yaka sang BJP namar baka sang BJP ka de ka sang ka ba persya yaki Kristan hang ne hapo kari India Henry habai interview kilat patai kubar ba une upadar ubala join yaka sang BJP ne upadar ulaang Bumdan kano-kano kejingmut snew hakabai day bat kasang BJP. Upadar ulai itu bu join kenang-kenang ya kasang BJP. Tang na kadau bakasang BJP. Kelawan ra ya ka roy kapar kabakra ka bastat bah du kata ta hakis nang kitau kibadan hajan cakate ka yeng mane ka ba mau usang usa. Henry nakaliang tu ne upadar ula ban rap biang pat dak bauang bau pediang ya kate ka jing sa suspend jong u na ka yeng mane. Updiang nak bentak jingba kinong syang snang kibasyang basa ha katay katan bat sakawairu upadar ula benrap susu dak bau ang biang bat sakawairu ula join na ya ketika sang BJP kadai hadin bu ula lain na kane kawai ka an kabakabalang katelik kalabu yo bat kata ka an kadai kata ka kanan lo hadin bu upadar ula lain na kane ka an kanan upadar ula penyeso mardor bakasang BJP hapo ketika jelak kerela